Hola, reka uyu munsi duce impaka ku bantu bibaza ati uruganda rw'umuziki ese abarubamo batunze angahe 15 wa mbere nabahe. Reka turebe icyo Forbes ibivugaho. Ku mwanya wa 15 turasanga Sarkodie na miliyoni 9,500 by'idolari, kandi akaba ariwe munyegano wa mbere wabashije kwegukana igikombe cya BET Awards, kandi nanone akaba ari brand ambassador wa Samsung ndetse n'andi mabrand menshi agiye atandukanye agenda yamamariza. 14 turasanga uwitwa Nasibu Abdul Juma Isaac kuva mu baturanyi muri Tanzania, akaba yaramamaye nka Diamond Platnumz. Uyu akaba afite asaga miliyoni 10 z'idolari, akaba ari CEO wa Wasafi, kandi uyu akaba yarakoranye amakorabo n'abantu bakaze harimo nka Rick Ross, Omarion, Jason Derulo ndetse n'abandi bose bakomeye hano muri Afrika. Ku mwanya wa 13 turasanga The Bunch, umuririmbyi kuva muri Nigeria. Oyebanj akaba ari impine y'amazina yiswe n'ababyeyi Dapo Oyebanj, akaba afite amafaranga agera kuri miliyoni 12 z'idolari. Umwanya wa 12 turasanga Mr P, umunya-Nigeria ufite miliyoni 12.5 z'idolari. Uyu kandi akaba ari impanga ya Rude Boy, umwe bamenyekanye muri P-Square, aho bagiye bakorana amakorabo menshi na Rick Ross, Akon ndetse n'abandi benshi. 11 turasanga Inetimi Odon, wavutse mu 1977, wamenyekanye nka Timaya. Timaya ni umuririmbyi kandi akaba n'umwanditsi w'indirimbo, akaba afite miliyoni zigera kuri 14 z'idolari. Ku mwanya wa 10 turasanga Rude Boy na miliyoni 16, n'umuhanzi kuva muri Nigeria. Paul wamenyekanye nka Rude Boy akaba ari impanga ya Peter wamenyekanye nka Mr P, aho bose bari mu itsinda rya P-Square. Umwanya wa 9 turasanga Two Face Eat Beer na miliyoni 16.5 z'idolari. Uyu nawe akaba ari umuhanzi kuva muri Nigeria. Umwanya wa 8 turasanga Burna Boy, bavuga ko ari umwami wa pop muri Afrika. Damini Ebololowa Oguwo wamenyekanye nka Burna Boy, akaba afite akayabo ka miliyoni 16.5, dore ko indirimbo y'umukoreye bayitaga Like to Party ariyo yafunguye imiryango yo kugira amenyekane. Umwanya wa 7 turasanga Don Jazzy n'akayabo ka miliyoni 18, dore ko ari nawe wakoze rebo yitwa Marvin Records, kandi nyuma yo kuba umuhanzi dore ko ari n'umuproducer wagiye ukora amahiti menshi atandukanye y'aba Wizkid, Tekno ndetse n'abandi benshi. 6 turasanga umuhanzikazi witwa Asa na miliyoni 28 z'idolari. Uyu muhanzikazi kandi akaba ari umwe mu bakobwa bafite akantu kuva muri Nigeria. Amazina y'ababyeyi akaba ari Bokola Olemide. Uyu muhanzikazi kandi ikindi kintu azwiho nuko ari umuntu ukunda gufasha cyane. 5 turasanga David Adeleke, wamenyekanye nka Davido na miliyoni 28 kuri Minute of z'idolari. Uyu akaba yaravukiye Atlanta muri Amerika, ariko bidakwiye yuko yari umu-Nigeria, dore ko ava no mu muryango wa Adeleke, umwe mu batunze muri Afrika. Ku mwanya wa 4 turasanga Wizkid na miliyoni 30 z'idolari, kandi bikaba bigaragara ko hari shares afite muri MTN ikorera muri Nigeria, aho yagiye yubaka imiturirwa US ndetse na Miami. 3 turasanga Black Coffee. Uyu Black Coffee akaba afite miliyoni zigera kuri 60 z'idolari. Amazina ya nyayo akaba yitwa Consonanti Innocent Sizwe. Uyu akaba ari umuproducer, umuhanzi, umuntu wandika indirimbo kuva muri South Africa. Ku mwanya wa 2 turasanga Akon na miliyoni 80 z'idolari y'Amerika. Nyuma yo kwigwizaho iby'agaciro nk'imodoka n'amazu menshi, byageze atangira kubaka amashuri, ibitaro ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigenewe abaturage. Ku rutonde rw'abakire mu bahanzi muri Afrika, ku mwanya wa mbere hari uwo witwa Yusundo na miliyoni 145 z'amadolari y'Amerika. Uyu akaba yaravutse mu kwa 1959, akaba ari umwanditsi w'indirimbo, umuririmbyi kuva muri Senegal. Ndagushimira we twabanye ikiganiro kigitangira kugira gisoje. Hari ibindi bintu wifuza ko twazavugaho ubutaha, watwandikira muri comment, kandi subscribe, share ndetse na comment. Ibyo bitwereka ko turi kumwe, ubundi natwe tugakomeza dukora kandi twumva ko hari aho tubikoreye kandi bari buze kubikunda. Ntiwibagirwe likes, comment ndetse na share. Ciao ciao.